dobrodošli si u MB Gaming. Danas kao što vidite igramo Minecraft Survival mapu koja se zove Sky House. To je kuća na nebu kao što vidite. Ok, pokazat ću vam šta imamo sve ovdje. Ovdje je bukel kao što vidite. Dobro, možda ne možete vidjeti, ali bit će tu kopanja, bit će tu ruda metala, evo su rude metala, bit će tu svašta, zlato i tako to. Ovdje gore imamo radnu tablu, imamo kovčeg u kom imamo kokošku, prase, to je od svakog po dva, a kravu i ovcu. Imamo ovdje svašta, što vidite. Ovdje gore imamo dva ovih šporeta i jedan krevet gdje ćemo spati. Evo ovako. I možemo da počnemo. Moram razbiti ovo. Ja moram ovo pocepati kako bih napravio jedan kramp gdje ću pocepati ivice ovoga. To kamen taj pocepat ću ivice i dobit ću tako kamen. Da. Ok, hajmo da napravimo jedan kramp. Dobro. Ok. Ajmo do dole da spamo ovaj kuper. Neće mi trebati više od 4. Pokupit ćemo ovaj metal. I idemo da pečemo ovaj metal sada. Ovdje u naš šporetić. Evo vidite kako se to krčka. Ok. Možda bih mogao jedan šporet i dole da prebacim. Šporet. Mogu bih oba dva, pošto mogu bih krevet i sve ovdje dole da prebacim. Vidjet ću šta ću raditi dalje. Imamo dva ovih. Koliko imamo ukupno? Aha, 4. Još jedan mi treba. Za kramp nek se peče gore. Ajmo gore. Ok. Ok, imamo iron picker. Pa ćemo s ovim. Sjepat ću pošto zašto trošimo džabe. Onaj je metalni. Kad možemo ovaj kamen. Ok, prvo ćemo ove ivice. Zapati kako bismo dobili kamen. Ok, ovdje ćemo sada poslije, mislite, završiti s ovom. Vidjet ću jednu letiju dole. Da završi s ovim cepanjem. Hivica, pravimo mašinu. Za kamen. Kako ne bi morao i dalje da cepim. Aha. Imamo jednu kocku leda i vodu. Znam što ću da napravim. Sa. Vidjeti ovo. Pa. Vidi metal. Ima veoma puno metala. Ovo pazimo polako. Dobro. O dobro, ovdje je pećina, to ćemo kasnije. Ovdje moramo malo srediti.
napravimo, pošto tu će biti bazen. Da vidite, iskopate ovako 3 rupe i sa jedne i s druge strane stavite vodu. Ali prvo sad da napravimo ovo. I ovo vidiš šta ga metala. Baš puno metala. Oho. To nam treba. Eto. Malo da tamo padne. Izgubim sve ovo. A da sam to uradio. Sad vi to ne bi gledali, mislim, naravno snimim drugu epizodu. Ovako zasipamo lavu, a idemo po vodu. Sad, vodu uzimate samo iz sredine. I tako. Brate. Tako vam nikad neće presušiti. Nikad vam tada neće presušiti, ovo. Mora čekamo sad još 2 metala koji smo pokupili lavu, da smo se malo zeznuli. Opa. Što ćemo napraviti ovdje, da ne kažem šta. Sad. Ovdje se mrzne, stavite baklju i reši problem. Ajmo sad beži lavu, ajde. Beži lavu. Evo sam vodu i lavu i evo naša mašinica za pravljenje kamena vatra. Ok. Lako možete s ove strane, sa one, samo polako ovdje, pa to isto. Evo ovako, ovdje možete staviti ovaj, ovako tu, da kad cijepate da vidite, evo to se dešava. Ali manje su šanse da se desi, kad stavite tu ovaj kamen, i nećete ni upasti u lavu, tako da bolje tako. Dobro, sad ovdje upadam, što se dešava. Šta je ovo? Ja vodu! Voda se mrzne, a to je veliki problem. Ste vidjeli šta se dešava, pa to ne smije da se dešava. Dobre. Čekaj samo da cepam. Ovo je za baklje. Treba će nam iznaditi koliko vidim. Dobre, malo da se jebim stvar. Okej. Treba nam više od 2 ove bakljice. Imamo sam. Nema dobro. Ok, ovdje stavimo. Jebim. I ovdje stavimo jednu. I gotovo. Sad možemo na mirno uzeti. Kamen. Evo ovdje smo kamen. Sad ćemo malo, samo malkice. Koliko imamo kamen toliko ćemo proširiti ovo strce. Kako ne bismo prilikom trčanja slučajno pali. Neće to biti mnogo, evo na primjer ovo. Kako bismo nešto ostavili za sljedeću epizodu.
gdje ćemo najvjerovatnije da također širimo malo ostrvo, a i da ove životinje da stavimo ili pravimo. Da skupim 20. Vidim da smo 13 skupa. Sad 15, 16. Ne 15. 15. Gledaj bre. Što vrideš tamo bre barabu? Okej. Ajde da vidim sad. Pa. Evo. Ajde sada proširimo strelce. Ne. Malo ali. Dovoljno. Okej. Ljudi vidite kako napredujemo. Evo oni vaši momci koji se trebamo plašiti. Okej, treba nam hrane, ali zato nećemo iskoristiti hranicu. Ćemo već to uraditi. Ovako sam. Čas napravimo farmu, idemo prvo mi da spavamo. Za svaki slučaj. Šta znam? Čas dođe zombi. Okej. Sad nas vidim po danu, može ih se naći neko. Ajmo farmicu čas da napravimo. Čekaj da ostavimo ove stvari. Tamo. Preduzimo ovaj to, uzim to i smo sigurno jako ne bi bože farmimo. Farmu mislim da pravimo ovako. Koliko imamo semena? 10, 12. Znači stavimo 1, 2, 3, 4, 5. Stavimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovu ostavimo. Uzmemo 2 možda. Eto. To sad treba nam hrani. Šta da radim sad? Dakle, hranu naći. To je ta loša stvar. Nema veze. Ajmo ovako. Da. Ovo da. Uzmemo, treba nam neku bazu. Bili treba nam hrani, šta ćemo nestati. Izgleda da mora čekati da pšenica poraste. A to je mnogo. Mislim da ćemo mnogo čekati. Vidim ti kramp. Ovo ti kramp. Ajmo da imamo onaj. Eto je. Šta? Vidi kako radi. Opa. Čast ćemo mi to iskopati. Već 15 imamo. Ajmo još 2, 1 i evo ga, ajmo sada čekaj. Ubre, kako se pentroli. Što je sad? Ovdje, ovo nešto ne valja.
Ok, nešto se dešava, nešto koči. Ne znam šta je ovdje. Gdje su mi zombi? Ljudi, ne znam što koči jedan put. Šta znam. Evo sad po... Ma ne. Što koči, to je strašno. Nema veze, nam ide polako da napunimo to. Još može. A što koči to? Ne znam što je. Još jedna emisija potrebna. Evo ga. Ovako gledamo, onda neće. Evo ga, dobro, odlično. Stvari nije više. Treba da smo još jedan kopis. A kad savijemo, onda neće. Ne znam što počne kući, vjerojatno nešto oko interneta. Zaza nešto. Nije internet, ne znam što bi internet zaza. Ovako nešto. Ne, evo, dobro. Ok. Dobro, ok, evo. Što samo da napravim? Ono, kako se zove više. Ne mogu se. Evo se ću mu pokažem. A ne, zato treba 2 metala. Iz koje sranje treba 2 metala. Da mače jedan. Što duplo koristim ovoga. Zato ne treba strašno. Ada.